and your bountiful sea. Oy, malungilo to songon mera. Radaruk mo sabi ito na mertial program ra kasi sa akle. Diway gelbek el program ra mama gi akma solea para facilitate ter programming ya. Yung tel dire kon mera solea Henry Jackson ma irma. Lol di oita temi o siga mil buldas kun. Sabi nila spell. Luka do el alsils. Bakuraman mera nga sulil pero rubak. Waigel bloel da ngarngi kada mulal yung olgi yung lungulo tersin Mora Jackson mabon sabihin na program kita lumul ngar ka eh kukta lumul ada do set subject ka kukta Mora irmang libera kambes yung lengor Sada yowede malungil son para beklat malag to ko ra na to daw do swet hopefully I guess it good for Uspe, malubin niya ito. Uspe, at least ang issue mo na debate, italang ari advantage yung belawa. May. Anyway, topic na kami rubaka, title niya, Palau Nutritional Subsidy Program. Tiyan nga, tukura, akala kami rubak. Kita nga food security, at the same time, tiyale, tukura inflation naman natirid, man na mabreo dra families, tigale family 5 or 6, especially tigil mara nga low end income bracket mang ako ra suggestion tiya masetya opmong rat to koy mang mura nga resistarawa gali compact money elas edelos pe ngi tigil ko ra mo tigil ka bakla gali berraw do labar other belaw matya mas ko mang waise kampes tiya nga basically tiya nga sort of a welfare program subsidize sakal. Di kita mal bokte geringi. Dia kada subsidize sa ralakal ng rastuang. May gali import el may. Kada mo subsidize sa gagidele kal mal yang raf farm, ma poultry, ma gagidele livestock lom grower belaw. Sige ta idea. Mang akorom das kami rubak. Mase yang mo target ra gil family will earn about 15,000 per year. A family of 5, alubin 6. Lora mal mutaro sila tora a budget. Indirect lugundas nga other belaw di earn less than 10,000. But yang amal di earmark for the low income family belaw. Indirect the same time rubake ityal programa mo will slow down na magagidele importation. I mean a dependence gidra imported food. Nagadamal di mga kalastor al time my understanding ang girma nga almost ang 80-90% ra ay gal import tel gal may amal di mo gali tawa brasa mal klo mo nila bras marwa yasay marwa mal ka matela karbo magagidele babi the meantime ngariar farmers belaw take that program agumit singi tiya ko ragel food stamp nga rigel di gel ada ospe gagidel el coupon valium ara locally produced food aka umdas sungi mi rubaka skumang tigal adra farm amal mo o steady income retir ma igale cafeteria bela la school ara steady lom ara vegetables matela babi even ngigil belaw boring income triagi dal adrasers tamumdu aran dilo rio tamumdu aran dil cultivate ra tamirlen namo ngilaw daw dringi ake yo wala kumda satara ada li tul tiagi dal agriculture gi ada kal steady udo dal moral farmers once na wala tuk para yasar ka wal ubeng di dia kal every day wal ubeng constantly lom armang dia ka incentive tiril ilmong loas si le demanda dia kal ngarsi kamara compete ra cabbage sama lettuce sama tomato langara California may ang irmang di 2-3 $4 pa pound ka amor trawa ayasar ka tiyan lakal $5 pound yung tarusul ang economics niya mal tight mang akumdas na mo ginil tagil program morngi at tara kumis ngi
Amal advantage tiya. Asum kada mo ngarti the program ay kiludo dal hararar farmers. Amal di kerbela. In other words, kadi support our local economy. Ay galudo da din export mara outside. Lamar clodo der bela di mutuo dan. Kaya di ngara transitory economy. Kadi maudo der Amerikel mem ara clear. El mutu senda udo der Amerikel. Ngara man jakal kebe bir ngir belau. Bado spe el molol vertial economy rigid bol mesisi. Idirek sel tingela adak terianok mase maramo kloa insidir belale o marela junk food masugala lamo manamo klor bela marang leketa malti sesmer bai gedel mut mo mga kalet odo sil mga wakuka makrak bangigel bayasay Michael Suk sa edel lombrora at sel belaw. Last but not least, gunda surtiang in self-givable narrow, the gap between our other governments and even the private sector masuka $50,000 a year and above. Tiang askumang morning self-givable narrow tial gap between the income difference lagi. Len yakal make sense ar other mega over 50,000 mal kasay. A majority of other belawa di ingara $15,000 per year. The only way to do this to rebalance tiale economy rigid is support the trigel farmers through a nutritional program those pay help trigel mal low income. Muntagi da agora udas sol ko di metira ulaw at the same time tiang a voluntarily indirect mo pamlisi ra food security rigid braido. Le kredi besada agigidele food security mangura di ungil mira di ngag endi alla kada tribal mawas sa agidel udo the spender akal al mortir for our farmers endi ka incentive tir el move forward el momrula food security gi kada mal di dependra akal rastawang di dependra akal rastawang esel guk por nge inflation wala al time al dangar ngi ada mal suffer. Moses saka kita nara sa biore tarata magim larngi sil strike ra California. I think that was back in 1974 or 75. Badria met purma maser buik la moria strike ra West Coast melang namo gedel di mga madu. Oh, dia choice. Di mga madu may gel hotel na hotel American ko nga warehouse. Ano mo to den may mga mangaria armar alsel direct di mga dia choice rigid. Agul gorngik masen segid el scenario el moria strike ra West Coast moria a crisis ra adial el meragid el blue el la ngara food security mal mo tar sul bela mang tegid el program el kunda suringia el nutrition subsidy program asku mangaria sesera ora otsuri rigid ra gagid el godra compact emla mo ged rulilen tiang amo tegibel lighten up a load or other mal abur al time le man namoklo inflation para la gala mal legal mo sa dalo nabo sa dalo o toir man namor ba yigi da kola di do swegel mora ulaula hopefully tigal policy makers rigida agora rong sital program rigida mutom das mosin instead del guk teolangas awa in rigida le minimum wage and direct guk sa dalo nga rigida subsidy program wa loro nga PPC al time tergibel mo biota aklangara adel malngara low end economic income bracket terbelaw. Pagam sa Kura man saule check kam kura kadang si subject mo si Ya mal sauro tasuya sang elasi kita tara malungilun daso dan malgelom daso ngitias LDL agad pa tumo agitan saudra yo sangat ba nasa summit mo ra bi ela session ra congress ma July tira mo pongi ela se ilo morgia tiagi del morgia se $5 million mo girel tiagi del to se pedra sil se da o ai se lo se ada belao ela musuga ngara $15,000 in medio ngara 2/3 erur edaitiu ar adra til owner
Pergula se tirgel musugo se 1/3. Angara babra 15,000 and mora 100,000. Ila tirgel segi del molbut ang angara 40,000 or 46,000. Tirgel ang to ila tirgel ngara 45,000 and mora 100,000 ang makasal. Natala ng ila segi del ang pergula se o segi dulu asuko mo then mo malmo kloan no suit. Ela se suko maiga malbio mo kupana se lo bol termosa ati bata chesti para ato se ata mas te usque segi. Temu se kupana di mo mora maki malu mo mora malu mo stoga maigel lagi gitu kalau by the way aquí mo mara había mo kra lentara mo se elo mamro bula da babil na mo se abel take care sel uspela babil Masigit makmaday malbora ka malbora lom malbora prab how ka sa magasin sa be tapos tumlalo dia to oil dire sa be la da dura kapak pero do 200 or 890 still ang 50 million na sel mulo dia tel program for the next 5 years. It's something doable. Kagora mle interview adra sel sukam gora. O tio do sel ngel tiagi de food security. Dia kang wai se ai ga gidele sel do sa da ka kam lo tas sa to social welfare. Sel all bodo sa da sel to ko all culture up negative images rap tulu de wasi. Ai gal social welfare rule mortigel masai gal adal di adim iwai we emergo malartial nges localmente. Di se dia gal nya mokteger se Abalu kakaro sa challenges ng mabekal adang alsel individuals as well as families. Ang arnya batokol issue tir. Oil diakal tira di rulay gang. Sel sugum el mora community tuadon ngi the chances are kam attack kal mamulay gitu lo marula. Alo baga el mera family ngani drug abuse, alcohol abuse ngi mendiri kal mo ay gitu. Maige basically ang kata mga smoke Elo mes tigel ko tel mata arbasrir mar magigel ngal igel dalong ok you know ang somal end the cell cycle of poverty mga lang tel may gagit social welfare malut kil gira igagit program ng gotulugil program may gagit mo ko ya mal important el program ra arwa nutrition mora family sel sugum kata I guess kata I mean it's like we're preaching to the choir alam merengel wasi sales kum kata ngala playa ngal ka mading ya en tungir rasubelir dia kalbaka sa sel of the three more hospital ng solve batokol issue ra society mesel lora ngal meklo ay gel batokol monday eliminate batokol monday ngi as they come of age amaktual aral mara school abi ilo ngal maldiga gel tokoy policy change ma focus ra redirect our resources more segit el focus area sel ya benefits niya the rhythm for the years to come. So mongkotel important ay gaygid. Akpol sel ang niya sel the portial supplemental budget request. Regardless sa position ka adol nga PCST Hindi sa gid PCST nga niya on ramal la humra sa mal important program ra sel child raising subsidy. El temle fund nila ba $400,000. So say amokte kasi kasi al suguma parent tiang amora ngel applicant el parent mangal kagil adr belaw citizen ablur belaw less than 18 years old ya ngal kagil di imol parent ta claim rengi kinja sa di imol ngal mo tul parent ta claim rengi se eligible mo tirgel musugra $15,000 el medio salary tir mga tugol mo tirgel gid am rengi say 2/3 ra Palawan workforce masugra 15,000 el medio mengklo aklora statistics ra sel Palau statistical yearbook ra 2021 otro data ira ang maskita nga 10,718 total employment traveler below 16 and above 4,700 some Palawan workforce maktiwa tudur der sem maskita nga 3,172 mang daytay siya dalo ba sa igid dalo urwa sa tiriga igid nga sa igid tudur el fit sa 15,000 la kare amo eligible mo siya ala kare yang ligid mo sa ariran mo
Mse importante. Let's say mong 4 ang game, less than 18 ang $400 a year. Ang gora kaya rudo talaga ding at aral ba sila ala kasi edel matangel wasi lisel $100 will go a long way gila o mga ngal mlan yam no ora ngi school mga rangkel mga ay gay social policies why tagi mo sa ngi rana nutrition for mga rangkel at this time ang gila la kabalmento el bay mo toko toko emro o mes ay gay gida kato remove Ilaga kamu dole meto atane mo yasen ngi mo malit merengira tal se. Aku tahu kuk milu orar bira ministry ra tele agriculture and fisheries environment. Maka atuta atigil bigil kuk martial mga basadra aku ngalira to ko rangi. Aku mdasu temne impress nga kaleng ngaria o singil gire tiagi de molkori. Kado makara uli bela tingin mo makara. Ako mtaswa issue elal after ako mo urtir. Yang aram dia rich decision makers. Leselo sa dai gal rule man mo impress nga. Agi malate ita mang mosam matengel was ngaral ngigla. Amal dum sisi in mala ngaral ngigla dia dum sisi in malay. Ngaral ngigla si eden magro ngara. Ngargi sim eden rulia aquaculture ngi. Ay ka ngara uri tigal to kom kare buike. Hindi siya omuwa pa siya tribelaw, may tigil ra diya luntura. Akora si tiya tamal ko ra mo impress nga kara klamarian ng tilo si Colette mo bilbulo Hindi ngariya disconnected. Leng tialo southern gil to ko adi ka may sangara. Di ka mbrang sila Congress, di ka mbrang sila budget, di ka mbrang sila anywhere. Makumda so alkanik tay gay. Itiagi din mo lugar ng itiaya. Ako mga tiro sa ngedero. Dahil sa kumang, ito, system natin signata, ay gil aquaculture area ra, ikat state ro. Masum ko buwi gra so mumura aquaculture raw, you don't look farther than your state. No, mo, tam na subi, o si itiagi na subi. Itira me ko suba. Umugulula mayas, umugulula anur. Isamahan di altura. Para si making decision ra blur wala makundas wen Mabia ka sa dari opo ako may sa dari hindi ako sa dari at tirga mal impress nga kam gere buy ng badangelo ru bakora mo ra ru sige nga namang dial nga niya probably hearing him both understand ri lagi da ako mdas wa bori say eng mo ya su ega ro wil klen kada mo kayo sel butok mong at close to plan gere eran Elat kita tara rubaka ko do nak base. Mr. Henry, tiyak rin ko raw ang kita at minister ngi. Magmasya taraw das, tiyak stable coin. As kung makarabenta mo pertrial at ministerial stable coin mga radeng wartir, kasi mo lom arega agad farm produce, ito stable coin lom ar, ugir ngi sa lom ar nga record ngi. Nga sa emlo special stable coin lom ar arugo madkol. Malmo tagel la grocery list raw, make sure mangmura a farmers. Although the money kirbelaw. It's a beautiful argument. Tawag sa bora, subject to lang. Hindi ako konti malungil sils ang mga reklame. Mal nilarmo dali ko ka mamu ra ruwa. Away gay gidel ate al na may gil kugngil. Undas may gal sa ito mataw. Len akba ngay ngani yan ko nga kalmasi. Commission o may ko kung di mes tila babi di ako Aptila karbo dia mo mes tial tulur to dami bakko dia. Tial agire tigi mo men so ako sa la. Madi ko te di akaswal mo mes tial to ora. Akasat pela ara na matax. Le na idili sa bak no na station mo mara. Yak po nga kisya ko mes tial ba bang masa 15 cents. Yak po are ngal buy ka kuna sa alia ta tax. Nombar Bakwa sa $20 mo sindi $22. Bakmo dia madak tingulo ya sel mo sa $18 sa something ang kama. Moralan. Makro das ngil was el asel rule sel ang sel lorur ti tax ti tilur gid was. Sel mera port ibrgo yang mga 10%. Gel adal proklam ela sukum ba blue be amnon ngum harap 10%. Te ngum cycle ka station. Kung sila ba ikalaga station ito chas gidra 10%.
At by the time still importing ko kung bali ano da ka 10% ma expense ngi ma profit ngi ma ala da urore ko kumera ka station mo da ka 10% ma irko nga sige da ya ko kilo to control mo ka ko bebida ma karel ka station ma ka instead of wasing ang na 30% taxable charge ngi plus like rule expense tin misil no mes still el basente mal mangal mo flow nga kamal remember sa lo ay sige dilo si seltal mga 10% hindi ka nalutal malay di mo mes na tiyalo marule Michael el showbay nga ringi sel di ka imura ba shol ringi di ka chasa para PCS 10%. Masaya na mo bagi kringi lo si sige la sel bo mes ra imru bagi tiyalo mes ra aral lo mostatra mga tax ni matengi na 10%. Lagu mo mes rapport mlangas 15% na cost. Madalam langas 40%. Ba inflation na 10%. Sila kung may sila ba ato oktang marada la ito mo charge kita 10% PCST. Mang higasel bol mo ta kaya ya kung may setian yung nasa klila arala klalo. Mal na mo. Kini tial di oldi ugong di ikali nga ka di mo sa di family na. Masa nga mamlamu makit baru lagi redil dimla ka Maria ilmula ingam redil tere ma bakit o tere la imran lagi ka amla maral murakwa mga pumesra no siga tate arte ya kula mom bede praktikal betokol kuk ada ma bibirna malabule tere meo ringita ka sewa bakor omdas lo si tiang aram dia ka sebi tere elal brura sel amendment kari omlot blar lead ilmura tiaki del tax ngamdal obi rular elang lapas la senet o berulamu mengiro ngede lo mu ya mura habus ram dia kas ilku pruli lo se sel las punto amlot tiaki del la dia kal identifara sel sein lo se tela ludo da tuob raikal tax mo mangai el mo girela o tiaki de mol gorgi baru mo gira tara urol se pedo lo mes lo se ketemle hara tax ikal bong engarinya nurni tel tax harap nga ito atumur. Po siya ato belaon mo o do sa kangartil elay gadi diom kring regida elay. Igi telo meso siya ako tulog sing ila ongay bulbuy le tuk mo aral ma. Yung kamal men mut aral si sa kubrangal was aral akirel di free. Aral ma ko to cloud to tre regid. Ya di dolar ngi raya ka. Lagi ro mo. Dia putas sekarang potong pararan. Si Pedro sel rala ya lo mai ya bar atro bro mereka sei ras hara o sigi dem din mal ka ro sigi malu lu atau parang nang bar del buladian mo hindi ko kalral ma yang kita ngara ali dem berikit e klo tu tele berikit mak malo mesa posega elal moru ro omlot atella e bem gutmok laika bat sugum malta ka sel mal bring de ko meset plasta kasi tadri mal bring alim mo ang ngelo mo kam tane ngelo mo ya ka la tala mo ngaria ko kri ko polo len bring bakos e mal sugum malwai sei kidi tiam la mo ye edel pui om la mo meteli bosi tiangaran len baikel mondari stop ngi Oktober elan bulan Mei ikama algo kagi mo to kapak le eldar mo 1 milyon po ngai hindi kami kukto mesking kaya stop tiang na mo dili subi mo to mo ringa next year aro mo karam hindi ko mesringin dapat gire mo no mes tiang le hindi kasi mo mo din mo wise Kamu ya. Dia el anga kurang sa domesran use ngisel bill amo remove 10% ra PNCC ma agagidele PPUC mitele submarine cable le el anga tida kumesingen problem al mo hitra samasang le samasang direct trawa internet service ma SIM card ma airtime el atirge kumdas na bol di continue pay 10%. Pas kung mga sensual mo trigal adel way nga ka kira samasa agi mo oite samasa ng mora PNCC hindi agi pay 10% e meantime samasa nga dus o kira ngileng agi imi sa 10% mang somebody is gonna wind up holding the bag kambese mang
teraudas usi. Yeah, Ila ka pila mo natin. se diregal ngaringi sel do we will sell do mes sel supplemental FY 2023 proposal. Cloud part sel bila amendment del mortal PGST. Tuguni ngaringi sel walgora because en agoten so many things tial amendment awal lo orta bebi ratto ko agoten o otil wasay selmle complain rar belul wasay tiakalel komlongil musu berngi ma impact ringi awal gora it's evident enough wasay tialo merul mortal bila approve tiga critics right wasay amlet temet roll out ringi timla ka will time to gora gut makri Yung nga rin talmal. so merul okay rung ngwal admit wasay siya igidil wal gora sing cascading effect attack sa karangi tamla mo puta 30% el cap ra any increase al suma sioba yang ara PGST registered PGST so beto kay igidil el toera al sel mo back pa nga toera al sel mong sel do mes sariya kasi tiang yung girel ndir ga klom so del nga kajak ngar sel toera sioba ileng nakakukti consumer makukti masawa bersel me touch na consumer ikagil gandi actually kalau mes serius yung siya melot ala senate tawal ko kasi yes we agree with you kami dulu telo mes ini presidenta elira press conference man level katak al ngwal abila sam namray say gidi to ko imiti wala say kadam la tabati tial la bata madesang mo mel wasing mo ang arang wala pa to Awasam na to drabar. oh yeah why say gid say Diyan kung kaso yung hindi ka sa issue ra umbrella. Hindi ka sa issue ra issue umbrella. For example, tiyan to ko PGST at to ko tigigila ada tiro na school diwa to ko la. Hindi ka sa ka umakal di final la di tangal me di digid sa. Sir sumo mo amen ra PGST because yung kau mga consumer get affected. Hindi ka sila trabaho tiks mo do klase bata minus hindi ka law always. Giri ni ulan mo dulom ur. Mo do okla sa kabulmenta la kalborok rulay ka gid baby ra. Lela nga do always. Kabulmenta fourfold income rira kwari nga raw mo. Magmamar consumer mo fourfold expensive. You know? Hindi kasi hindi mo sila so nga. Nakita nga bitang Dahil suko kumaraw yung maro raklawos hindi kasi na si member little mo diyan maro. Pumsika siya for memory. Ila kung kare sa ulma bito ka problem brigit. Hindi mo to klem ro ri. Ikita mo nga si tiya to ra o ura klangara everyone. Ngaram diyan ko mga mudulo mo. Wa ngaruba haru wilter tigelo ora o ura west maro ura blas urang. El medio dos timbli iwino toda arigut sutin de salvase. Ngarang ang mawir nga makambes el gutyo yol de Omar. Sige ta giya del muluni el suko makati mabita le dian la maramran bakal mentah man mawin. Di unfortunately sel luto ng mas tial dial tumal to kanile bento. Mo ko targi de rogura. Diyak another issue musingaramang kuktim lewanal PGST do mesringi. Is there another option tax scheme ng ngaringi? El ngaringi look pa sa sales tax. A sales tax ako to simple. Lenggit sa hindi nga GRT, dikidik mo say of all the sales trucks ng Arbelaw, we charge you 2%. Ko to simple. Sel endra buil alubeng endra kwara kadi mitira. Tele misinraw ang total, kadi pay 2% mo ra government. El sales tax. Oy. As if on pay agagidale labor tax marang continue. Hindi as mo ra sales tax nga sales tax mag gross revenue tax. Hindi awir niya ako til simple administration ringi. O nga kajak tiga tax for tax sake keleng at tax awir gid do spell expense ra gali ospital ma pulis ma agara school marang. The issue is administration as kung magmaknit mo burden other ablu etian na mo problem.
Bay ngaram dim lang ko mesa idea of just a sales tax. Mas simple. Hindi kaya kung kumbrigol, Oy. yung lagi imo na a version na tax system ni introduce niya Senator Udim, mas Senator Mariur, mas Senator Cuarte. Dim lo na tana mo mate. Dim lang even lo mes ni metial uldas wawal. Ngaygel na madura nga ramong Diabla require kita edibil muruli. Oh, saya kira sel imolu betul tak sakori. Hindi na ulit lang siya. Relitiam masuk kumiyano. That's the only reason. Only that makes sense. Kini karam ka mo tu ira merera foreign bank. Emle na 60 million. Eu dito na iwal 300 million na bakram digil. It doesn't make sense. Karam ka mo space tiral collateral mo EDB. O imbuk lang ako doon nga sa tax. Paano ba mga 60 million ang malmay? Another issue ak masingaram ko dito rin sa tigal at Australia. Lol to sakri kita tora VAT. Ngaram dim lang dunga tra CPA ram rigel may. Exactly. Ngaram rigel lang ang ram rigel lang GRT system malungil mararam rigel. Alia Europe pangara VAT nga kablo ra Google mak check ringi. The EU lose $9 billion every year le Marcel VAT. Ma-plus sa administration niya ako talang arba. Makmase, lag-ase, against sa tax. Hindi, ginadala mesak, mga ral sistema will atergi. Malubit ng iluan at ramigel, CPA, tigal ilimos, IRS, may, magkukipis kita taraw da sa Moses. Oh, dia may ginagawa ay market. Ay gato ay gelo ngara safety PCST asem ela sem ngara tax mo di le last year to otil was dia ser volteral percent 10% molar intera lo ura to mem dim la dia Diyan ka to tagi. emle se dia aro rela kami sa iga dim na mo kaya basel mal dia make sense sa sengram ko the tax system ngara pero kaya musel ngariya ngariya PCST why Kasi yung most interesting part, wal lore. Wal sa lore kasi tumalagulablo mamana sa laptop. Subit yan mobile. Diyan arti silubid man mobile. Hindi lora me gudulong tigil wasi. Ngayon ko play outsmart at yan GRT. Betul to dahil urul wasi. Club lad sa club ngarang. Siya may nagiging improve ang adro ro. Di mo nagiging improve rata. Kailangan din mo modisel ang mali mo rato ko dik understand. Kailangan kam let choose tel kam bali nga kal appraisal ma real estate service nga kam let choose nga GRT. Oy. Makara GRT, however, akpe 10% will vendors. Exactly. Mang it's still costing me a lot of money. Nga telo nga invoice nga. Akmo mara I stay ito charge sa imol ko I stay ma PGST. Just imagine. Ay ga kala may milet maro ulti amla mo tuir sidin. Kumla mo para imulta Goods sense and services. Oh. Kapag di mo monisel ka opong labis. Dia kaki soal di mo mention niya igel tul public hearing la Senate admittedly hindi ako sa igel public hearing la Senate ra hindi igel tul sel na rin Ministry of Justice sema mlangil I mean in terms of kata mestri ra matakla nga olvira kalulaw mesa tatako dilup wasem na mo gire hindi man da attention ra kita expected tilo si tiang na mo di man da attention ra mi tikit mo cliche ngiyam ni expectation gito si elang nga liw elang mesa ka ngilwa tim ra Ministry of Justice ma sel trigger chiefs ra bureau madira el mom toger ager tir mo se so say gid proceeding sem no se del suba to al sel kana appreciate say gid eli ang uplar niya public hearing ra oversight hearing ra Minister Education mar atal mandigal gukiliti trigel directors mar chiefs ra ngil mo mang ngil hearing mang ay gid tele la ureor the expected tirgal ngara olpira lulaw el mobil oil o spare ti ay kita kuklisi el conduct le ndakadil say since ay garo gut ko ya kata video tape ol to yung mark lo at su berngi masel role la communication ra leadership ngara ikal executive branch el more public as other spare ti ay kita to ra
oversight hearing el mera buek domes. Actually siya gidleng the thing that really stuck with me when muti lang Minister Chengin sa mga adu lo ay sara omsubi ra nga school. Tokor omoy wa ka mal talamal omoy we. Wasya ar sel Arthur grade 2 years behind the cell girel level at kirang ari. Are 8th grade are 4 years behind the cell giril ngarangi. Mga nasa na sa 8th grade reading level at ang reading at 4th grade. Oh, you know, ay kadim na ko tangay. But because it ay gid to era oversight hearing kata tangay kata ako ka mo bagi klase tial gid ya level ra subi ra ngalike dela. Tiang rango o tirgid ra future. Tirga igit sellorael within the next 8 years ito already already high school already college kung nasan kiral nga sel hindi abang agera say I'm sure that address ngi audio ramrael address at igit gap para reading hindi kita wasi nga ngi kardire kal ko track development tirga ngal ko wasi tial kita tul omoy ako na siya ka dili lang tiang adire kal trigel igel no omre kal class men muti lang ay say gid ngarang mo affecter ngi ngari awol tamalira igal kumran mil in the near future so say gid ya so say gid mal ko gilsal say gid public hearing akira ko recommend ra mo mes sa ngi lang mal ko ngil public hearing di akti o tinga senate o say igay gid public hearing mal ko ngil in terms of adra balu ko kaya telir altan da lego loger kami mata loger adra education hindi because of that process ekdam la ngani plan subo so kasi dia mal important la yeder tora reading nga kara akalay se tel school lama across the street a law school kama matra club sa gogerang kale tara law student masi what is the best undergraduate course makpura law school lak man mo tayo ya marunong masi rog masi political science alam mo masi no English and good reading skill kasi girel nga niya speed reading skill rakaw girel di mo abu be o will read it pura tulo me retain na information kasi sumakang skill rakaw e will English rakaw e mal sebra law school Magidil kamo. why say mang malungilar ang malgirel emphasize sa reading ra nalgit dia dil tora american mator belaw isi Alang ko may sa igara aspadong ari ang ito nga overall school mo school tino kete ara dire mo masang mo na asembra nga baba pa supos mo membral beto assignment ko mo berti aktir mo may sabi bigi mon muta ko may sa nga to ko bela tanam sa to bela malumi lutos pa figures ma ay kal symbols pa to bela masa sabado nga imora school ba mentril man arba pagse Akiliwi ako naman sa cell hearing. Tira ko lura ako akili nga siya imora. Tira kagi dile chiefs, mar director sa anle ungila hearing. En dila imol to ingel magari tele. Kaya ko ngarak mo nga. Hindi dila imol to gumdas weng mamle hitra. Masing gire makaw marang lagem. Tilgim mo ko nusim ko sa end result at tiyato ko. Hindi ka din open na mo kung sa kaumoran, mali ka din makara. Giril tial school, di ka din lisensya stress. Ano ka school mo giril mobla ka na din, maadam maadil tiya. Kadom korora imol ka rin nga. Ako mula sa kita, awal kuk silubir tiya, amle pagpangila subject marere. Adi iswakal kuk tidulil giril tial overall hearing. Sometimes I rather be open na din iris. To try to be much a legal expert. To me, these are the people. Manggiril, subi, tial tokoy, mangbay si Medrol nga siya till improve instead of challenge it. Kung nasang end up nga niya part hearing, mo nga challenging. Rather only our specialist, our educators, our other all be. Hindi ako the base argument. The base mong ngaral tabla rin. Tingnan mo pamakit na mga iba. Le sila di mo na savior.
tarakot الولي هذا الموضوع را سكولين سير كومبيتيشن يقعد قاعدين كومبيت را سكين كومبيت را بقرا ماشيار ما بولا بي ماروك ما ماشي. بولا التريجل ترى بلو التريجل يتبرا سكولين Ngel المبلغ الموت. سير كومبيتيشن اكو تكلور سي تيم الموت سي التملي ارتان انتل بلاو ما يصير. قاعدين نجي تقول بلاو دي تال تقول ما تني انجل سي سي هذا ما تقول تملي بالوقت ما يصير. كده مورا ما كده مورا. اوي Nomor lite ko ay may experience na kami. Ano sali ang ay ibulgar ngin kamera pura ro me nakagraduate ma basta balara orang bigel maram kasi mo ay kel ko to simple dictionary me ti mo yuri ra ay morasi. Hindi mo Words words may kama member was Hindi mo mo yuri mo madagem kambal mo miningari apostatal. Probably bakilitile gaya diri na tial dictionary na. Bakmo abon norong esale mo ruli sel graduation. Akmora uripin makpaigem tire martul dictionary to kapigil. Browse. Ibro ka entidad dire no 8th grade ma mal ay ngarinya tirlamlo muy muy. Ara tamnamo na ina mo ke ude wal mo siya. Sa outlet sa mapagil dictionary. Ako mesera ul makwam na bring sil bring ngi. Minister am ne pull them back. I see. Le tumlo masal ka auto ra dia ka auto challenge ay gal bebira issue. E obesera minister si sel kotel important of that skip rin ro ko. Tokor omoy. I see. Mga kadire kan man no masan ko ngileng. Aul madbora skura nga parte kada kodobe bedo. Kada bititun mo. Mulom sa mo hindi ka bititun mo. Sel bo bedo mo mo. Para dingol morise Halik mo gano. sabo. Nakapatingin mo sa kadim lang to na hindi man masamu mo ka sila mo yun pa kaya tira sa umala sa orbil sirgigan senda document para ko na uyi mak masi nga ulit ang bil garas buya Yang kami utol mo hindi mo ula ure kan mera ka. Luwasyaw o bo mo sa otra babiel ukan madam. E como merta iwir rogi resubi. Mandia ko bertia nga mo utol mo elotter nga ngarim til. Se partra do. Baul makkoram ne bring it up. Tirgel level of orsera kasus. Aksal kudos to them len. Tambal le prepare them memang. Sendoren sertiren se bedem sa school belara 5 years from today. Asum ka bol mo sisiu. Hindi quick note eh. Yeah. Ngel tila ka niya term ngi tila ito ko mo roides. Tila ka sel mo subra life ra Margaret Thatcher. Ngel mle PM ra UK. Ngoy siya ikit. She's always the smartest person in the room. And din da mo ngay din ka mo siyang mo sem mo subil mo emertado mo siyang kang alada ka lo ngay. Dili ba sir start the parse this thing down mo masarong mo kasi she knows these things. By the way, next gara trade The Iron Lady. Sa Ireland. Hindi ko ba yun shit. Ikaw mo na Europe. Makadi mo na blue up. Tumom sa abu may ulay. There is always right. I see. Nga kaswakal motat sa ramle front page at yabelara. Tuta. Yakum dasweng sa taguk mo roy dara rule of law. E mo rasyo kang argidra. Lately, nga makambes amle parte sel kotel House of Chiefs Conference ra Jim ro oror. Ela amla moria amlo ramle kyo ngari ang aran blungoy. Adra agar damot mo korte test etia maliwek rebelaw rogiria. Adi mertira si kadmagaran mutul reinstate ra klibela orgid masyuka orgid Michael nimlaw dili del urang aramon. Mong mo question na kara omrelira rubukul belaw ngara Council of Chiefs. Sen klibela orgid lorurgira drolira ka. Multira kara tempolto. Lesel umbral yang agam la parte ka rogun maral belo tira rubak staffertir stress ra klibela orgid makora mo simbal sugum tirga gidro sisulada stress ra klibela orgid esel labora de lo ngolire total talla le democracy rules as a majority rule ang sodit yang aral le ngarngia babilingira chairman mako chairman ra Council of Chiefs tadu matingira ikan bergoltan masing ibedul marklay el melu sila babilingil mora arubugula matpam takay mis dito kan bigil dito ko na migil hindi abal ko na babilingil kasi
Mal makatakatal nga niya, amondara pero ngalila, arakam sigil surangan, arakam sigil etpiso. Ika mamrogul bela omda sulwas, yung giram lot ng kiltirili ako. Ika miwan nga imis, ako kumara arap lurungat pa. Luar ogul bulur bela. Pomesanggen teti elmi. Sige na, able babien mo. Hindi ka ko dang hensin, hindi ka isa hensin, madira ka. Hindi ka ngaral dobra, silba bien bermuter lang. Hindi ako tilo ka, pabilingira. Ako, tirgal tewal ngal gala milat. Tirgal terung amilu sulmora nga imis. Tirgal ko other two. Ang ulbay ma, ang turong, martrui rubak. Abot maga kasi, hindi agim gangersel lontila, pabilingira ibedul ma, arklay. Agi umda sulwas, yung ngara karkaril, ang bere karkaril. Libol, kat makliya, hangget siringi. In the meantime, yagi ode kadra surang na bangat. Makari kasi, sendia kalblal korang mo el mo roidra. Atukor omongul matukora siuka nga matukora. Lenga ka, kaya ruba kandi, alsukum kada, maliban na imol tuko arubula belu. Especially let's say doon mera rubul oreor. Ito di kong ka bukul kita tu roka yurtira. So may bidul ma ginagalam na kong Mla kong amra ringin di kasi likul kong ay kadira kan manala ani ako session na drong teru ruba kaleng. Nga o tatirate mga tatirate. Mela sel di lu para mladu para rubul belaw. Ako mdas yung awanar tial lomeo perngim liwek belaw. Tial lora la state akmil super ni tukpuna ko si tial lorur nga rubul bela. Adang ulmora aturmara democracy state visit the highest visitor berdedra badu. Hindi akal muto na para state visit. Mako si tiga ngaram tumurura state visit ngat tiagi del malgora. Ngora kataram lamu. They themselves ako kumurura ni democratic system. Lesel dilo pa siya kumesarin democratic system. Kadumol tira kara tirgal gabugul. Kadumol tira kara a majority. E ako mdas yung tiblol to ko agire del malmo meseringile. Sel klibela orgi do meo berni omong. Regardless ra kasi kan also mga kambesa mo ibudul. E kulli regardless ra sing kare na. Ngari say gid. El asem na kung meseng say di mil tamal ralda. Sila kiwi sel front page di mil tamal ro. Lel sum tigar ruba ka dia kalkulera. Tulong lir, makumdas yung giril osbria simra. Sila obora para ira ngaringi sila okubidil bat, ngar bitara kamis. Siyempre gula, sila obora nga dispute ra gula ira. Ito tuwag naman, hindi mga igelbat, hindi mirgol. That's what it means. mga rasil. Hindi mga rasil, siya mga abad, mga ule, mga desisyon nagtingin la blue ira rute. Sige na kumisin ngayon. Nasois, tadi pera ko olbira lulaw nasois pa ko olbira lulaw. Tinggal vote yes lawan sa imorir, yung moto ka tingir. Even though tinggal ko tilgira din mo lerti, libudo maraklay ma nirturong ma anul bay. Abnavit. Tinggal giril at do di mo biti batoy. Ento ba imol. Lengaria tinggal beral wase. At tal bakal leng umila de rul bakal. Kita kumda sorubul belaw amblas pritra kanu. Mang Sirtal lobe ang mamrinir kita, reinstated. Ako leo to sure kal ngaringi, kamol o tawag to sure ngi, ginawa ko ba, Jackson ba, kambestre. It is an interesting subject to get mo tansin. Maso ka na moduli, tigim ng haringi, sa seklong na ang girel. Ang museo na pulpela. Sa ko tulo mo, el libro pulpela la gima. Wala mo ika ka mo museo klima. Tokol time dilo tagi issue as. Tar ruba. Se sumuk pa ka 16 states. Mangaring niya, manulog so many times, makuyuwi tiya ginagin. Constitution, nara, senara, Council of Chiefs ng Rodrigo Belawas. Wadala, Rodrigo Belaw, aruba kal tirigil, kroba ka sige del belum, ako talagang kilo ya kasyuba. Interesting, hindi ako dulo, single ko ito. Aruba ka, sa sa Constitution, ada ba the security blues ni tinam ngat pe itiya gid ala lil wase aray leng me at gel ruba la ngi tigil ruba ka se ruba ngaw ruba ngaw na hindi
Selmei, gidam. Dia kasih lo ya, aku tak. Til ay gidam lang ako modera. Mulai ka, demokrasi mar, ada security mode sin mo isi. Dia suka. Dia kalau bakal bela. By the way, say term na sen para sa constitution no October tiara awase. Tinga agar ali mo wala to ora suka. Ato ora pero mo la suka tiara constitution malla. Ito to ora. Say ya ma tiara. Bukse do mes ngin dia kal timla kal October ya ka tuli de la kira an. Maul pronto trene lip ser bolo lito sin itu asing gedu bakal tut lo ya ka shuga tut kalma lo ka shuga na prosegir tira tut kil pronto trene seguir le la ser bol vai ser ati al ges la pang interesting le solo mes lo se va ver trigger terror lo bakal tu mak você diga so ams modi ya diga so misara bagi mo kung may ano baka pangangayos mo truko kringi lo ya ka temela la argmi Masyuga. ma temela la arbe timla ko do sa ngera se mo temela la arbe na se si ngel kami rogo tu kikya oi di la buk tirgal buk 12 am la mot paga was india letemla. By the way, may misam na plaka kaya Shalom. Oh, okay. Yung na ko nang litira. Hindi ko pin. Pero tigal 12 base. Yeah. Dia game ngayon. Asura ng gelo ko. Gusto rin mo. At sugum tumuk parto ko asura. Namuang ay misam na siya. Kung nasa bukti ng hanyaro, hindi kasi bukti mo. Pero tanong opro office. Pagkira mo niya roller, kasi nga Selu mariatel malen lalu just because constitution mala mo ay say kaya nga misal na puter klamo ta ikidi mo didik yung fataros dara la manday Sabong siya. Diak berat ko mga mondar ngidi aka yowela student ra history pakoro daswe nga England direct na rin agad problem mertir masira year 12 615 etemlok magatir ma kings and queens san sele Magna Carta. Manglo separata power a king ma queen ma adra olbil. Direct mo nga agagidale lula ma rules and regulations are kings ma queens. Lagduk brand men mera Amrigel. Israel Mayflower sele dalal mera New World. Katedim lara dalal Lucia Mayflower Pact. Basta dabo the castle below igagida del follow. Ang history wala na mo 2,000, 3,000 years, and there are rules regid. But the Council of Chiefs, a brand new entity, lara siya walang na-create ringi, didim lang rules and regulation. Begital di ngariang lamura alsel, and there are rules and regulation, and there are laws. Mga kumda, so atara solution to prevent this in the future will occur. And I'm really bite the bullet, rules and regulations, in writing, trigger rogo ba ka saying ringi. Mas kumang taraklub se moria monday kadik mo se. Tigita constitution ragmir rubak, ablam saying ringi. Within follow our rules. Kaya di ka problem. Kaya di ka rules mada feeling ringi ma. Ada tingar tiang. Kas kumukot ang rap tulo kadi class. Sabong. Dia ka Mr. Henry Masadra history sel de barato ako kuma serni sel de barato ka science nga to Darwinism. Se theory ra Charles Darwin. El mga Charles Darwin was aigal species arise and develop through natural selection. Sel mo model el sebelo tumur sel environment nga ngari seya survive. Seya mo propagate mo ko create traves el species organism. Ngayon, imaruba ka bela kiblo tumada tu emblo spera to ko sel absolute to bela kasi ngolongui belaw. Diwa perso lolongui malwa amang lolongui mangarate. Akula do ako kasi ti ona ko missing abay ti collector ako la typhoon. It's inevitable at some point ay gagawin ng mundo at tal nakasabak tal ora tal rear tal blue. Akala karamu ko may Hindi sel do and ako say
Ngabelang maral betul ke. Sige. Diyan kung das yung interesting subject lang. They themselves samra loltaw tra dorgergin was the underlying principle at orsiwa. Se mubra rubul bela relati. Mendiakal se emel masadra yakyu mola malula basketball. Sige da akol omes ngil was. Tirgan gagrel adel wam klunir tirgan gagrel adel rogul ngarbelaw. Lose respect tille. Se di tarole lang bedel klalo. Omungul ma omulung mesma klibelaw. Al sum the moral rules. Imol mutra olbira kalulaw misel sisbul mabang oklo era omwaging lem kada adaptra rules. I see. Melang kada mo regel mo aruba ka all these years rules are still unwritten rules underlying principle na siya kung kangal gala ardil mo ruba kamutut ka ruba yung aging lem all those little things hindi alasel ko palol digra ang malubit tinida de vegeta tiagingal ito di change ngil mo dakdo ngil wase siyang ngaralala simple majority rules or ngarala bilalabay siringi si Pedro ring sirti le operasyon di mlakas pa sirangi din dia kan sabira tewal rubugul nga belaw ganto tanggal bil era el paklo dia kan sabira tewal rubugul el mega decisión el duil costo partir dia kan sabira mamawak masi el atyal durur ngi ay bedul ma hemo tangar o sisiw level sumtumot maktirgan tokol nga yung rumay kasi namo timam o morrel is that it itian na happen na tilgibil waigol ka kadam lalunguil mo lean toward a democracy le movement ang yung mga gidolo ka matingi sorry albol nga kortra blue bella syuka sorry din makara you know at the same time one morning you wake up tiga rogam la a swing toward a majority rules bakla ding ulwa ise bade la tru ilbong gid baka miklut la direksya olgi ngol ko Moses ito mo regel Maka, pura yung gamle at ang ulbi. Get mo ulbi. Kamal na nila sa loob na mga kamaktire kami at ang solo oro ID din mo legislator oro mo senator oro. Kanta Tokra kara ulbi meraka karo. Mengsilbu mesra letar oro mesra sel di lugar Eliak. Mlo mariate le ala ngana di lubre eli awa nung okra sel assembly hall constitution hall state ul mesra undi bra ul oryo para oryo maka normal tan misawa kan protocol tan angra 6 legal protocol tokol wa bidato was ul la kalmeto oryo matokora paset matokora ba matokora ran na tatay atengi na nila tengira waya yang part ata tukora ter micro okay makro pero mes ringi direga kisa la akman mo ora appreciate os terorera maran pergi bilu ketat umrun dengan kamla adrala to state pergi ngari aklan pengen ngara normal ikan untuk seltan rubah bakil maka normal kan amot makal ngara imol pasyo ikap di na sa igil system sa para blubes. Mutbak tiar imol council itself amrulan la voltautan la kapanura chairman. Tugat bakal ano do bubes sa sigil teletar umru ng man mo la ang wasi. Namo gina pero mes igil. To ko gan mandar gid. Ito maliat teletar tiar tretar umru na potong melihat yang protokol do sa ngelo sira naman tibak. Sige de no telen lo res sel montato para. Ora me decide. Digo se ora de albol. Sis tiar ora maron puira. Apela games den wara ala bura do. Dia sila for dringile do sa tira ngar obud tela mesingin mas ilang gidil waya aran mo para ka nakil mo ka matengkira para baga mapto like kung may mapto likil pro to trace oil gid da dia sila for the mora all it silba all gidil more all the way mo win
mo preserve a private team hindi kasi ini. Bese mo win hindi require ang ako yung tera le dia. Say kid the decide book against the sa order. Kung tiyo ako kung nasa sila mas pala close and really lang necessary with tera lang perspective. Sabihan na rin lumulaw ng tukurangan. Kiri mo to. Bakit mo ula disiplina nga indo na tingin. Ay ka magtarin mo. Matiyan mo bakal speed back. Magmasiging close mo mo. Hindi ito na design mo ay sigin. Akti o ay so sing. Tigibot na mo o mesa sigin mo prura. No? Pa kuya o singra. Akaman no kung ra tiyan. Marting mo daso mistri. Tiagi da mas kami fact at although that tiagi tayo sa tasyon 9 million atau SPR gitu sa arki mo mala savings kita 5 million so kung dia kamu tengah lo mo tiap tagora alone lugit oleh ulan mesti krisis alone 15 million yang buat tinggal SPR untuk mes atat say kini kos ngay lumas umit leta Organization. organization waiter lo react no so kung mo matamal organization mo rin Ya, kumal misal ya. Jaka ako nga ako sa Ma'am Saul, kamang berubah ka armas orang yaw. Lamo irulta melgi mites o lang drafta proposal rules, regulation and mura Control Council of Chiefs. Leng pwede recommend ka makmasen na mo girela rules and regulation at buluus. Almost diwat tingala kambes. Out of every crisis comes opportunity. Taginal crisis ngara Council of Chiefs ate led matya ko raw ngil ice letya ate led ang albo ng oklek mase we cannot take any more of this meron ng okl edrula alla ebo in writing ekida rogu the sign ringil tagida wa a constitution rigid rogu maka mamla draft ta bebira proposal regulation pagi mo mitra Friday o dar sumura urbalawe from there kung barangay agagitele state visit tagi rekin modal sa mortigar ruba ako kung gira mamra ngawra already ngaring isele clan organization relia we harana 1950 mang mark clear agil 18 clans ngawra mark clear kasi ngaral duya ngare ungela club lil paturata ulla bay gelduy magimal dimok masengagi ruba ulbadu nga ang rolel clan magidi follower tagi del bloodline tergibel boter kamam di margi tigel mo dia kal follower gi man mo botlek mo di mo otia family tree kami pakumdas we kami teder ruba ke ruba itu nga tagi del issue namornya ako rata siura al sela Council of Chiefs apa impalungil leather angal correct tagel mistake dia kada luto lames another year or two to clear the rules. No crisis goes to waste. exactly Dia nga kaso kal di mo comment tiagi dulu sa nga irma ngali. Tial tetagora ko state pull out ra belaw games. Kukmot au beswe kam sel decision na ko state awanay. Nga kamli adi so kal begisel gut maklisel game. Okay? Ika ima madel me kato mes. Ngari ang yes ra government may ka state government. Magtabal do la udo ra sta et probably gidi be fundraising. Oh, mo el taludo. So dal mesa klisi LTL state magi sila fundraising le at telo re takawala ana represent ta ekala mi ablur be law kombali adi ngarngi maldisia abang ngarngi Tu dala tadi tekera. Mang nda ka klol bulu eta maiud kada magi sila motor ut maklik oy Exactly. Hindi ko muli ka mag-pomas. Dia ang atik sa say andia kada mo enak siya daligang ang kadam kasi talak lugong at least application mo giringi oh isira ti comment nga alungil Naka o mesra national government president Tamora. Sorara next week 25. Mang after kita amnak trust kita consumer amnak trust may kakita igel gumdas weng presidenta ma administration na miloob toil igirel say bergider tiyan imo nga minimum wage presence ng military ma digital residence ma bitcoin ma kampa
Yang materialize ro ngarang yang ngaka di kaya sila kan bara lu. I hope pa president Tagora. Sora ra el alman sugri del wase nari. Le mo mesengit tiya gid ra dilo sa. E dir ka katarngil mo. O tokoy. Dir ka katarngil ko ra dul wase. Leng dia mo besira ngara digital residency. Yang may 2 million na agam legiril mo at digital residency. That's like 250,000. $7 million. Over $1 million to dun sa atin. Yan ako na breakdown mo din yung gilgid na malme na maalugod hindi ka siya. Ako rin kasi ulugong maalugod niya sora. Tergible ko ra. Sugdi din wasi po maklaro mo eh. Mlamir nga malaan mo katang buustat. Pwede mo polisi. Diyan malungil. Ngaka, di last statement rin ha. Igal tora was sora. Part rin iya kumisinging inspiration. Edol gisar ngun mo da mo positive. Hopefully Taylor Soro o lift the spirit rigid. Ay ko tumal daw. So maldi ko clear Asora. Asora ra last year amne format ra presidenta go through its ministry by ministry update idol ko accomplishment ma ongoing activities ringi which is one thing. Ulgum selbol mereng sum up pertero gilo say makadam la mangwangarang. O selosa lo siya o siya gid ka tunga close siya sing katu ko ura ura ka karan di tiap tolo riyo malaka ka selosa yang helding ya. Ako luma speaker house ase. May gululur mo lang mo ri order. Uman sa uro ko siya mo program ko mi ransis. Ya to koy ugas sugi mo dim dilur ransis lagi mo ugas sugi mo subira na bela ora. Mo touch na each and every one of us. Dia personal mama dia kinga mo yung kratos. Ang sugama kim usulur ni ay ka bibira subject. Itakat mo kung mo mira tamat start. Uman sulang isa ako sa Saturday afternoon. May igam sin Sunday. Uman so.